Kumno, paralog. Nilai kenduk biasa sen. Aku akan senai video belingkot bahamat tak sengi. Inom jerong tan. Ini video ini tang ijing husiar. Ijing maham jonga. Syaki paralog. Kiba per. Pakalon kawai kajing maha kabakraw ba. But lada pi ya ki paralog ni bahayang bahasa mendepi. Bakingat dah kani kajing maha. Sungobha. Ya rap iki. Wanom benyaki. Wanom le benyaki. Tang ba kamau ruban seneng iki yo kingat biang. Tika kata kajing ma. Bapi ko aban tim ma. Kajing ma kabadan hakamat dungi menta kini ki baki khot ki pyramid scheme ani ki Ponzi scheme. Ki multi level marketing scheme. Hakaba undon way ne ka way ka briew. Bun sen ling bakan ka social media, ling bak Instagram, YouTube, WhatsApp. Kinwan sapi ki pajba bakinong tupad pimno pisa te le no kumne sim kani ka mobile le kumne kumtai takin sa batay kinong pili ban ne pili ban thiet ya kani pili ban thiet ya tai but dabi le kumta pinyo lahajar man kasingi lahajar man kasingi larang susong bay hakani ka phone into 30 mudot pika no hanyo kadiki ke babun mai kibro kinum kwa ban ie ma namar khamtam ka society jongi ka babun kibro ki dok ya shamjing kini ki jet scheme kini ki pyramid scheme kini ki bapin song shit bahai ubre ki kemen bagi bre kili be ba handai paralog ngan ong bang pi ada kanu katiar lani kanu ka idea lani pio sngo nang no sepang ka kaba sngo kumbala kumo parang too good to be true kadi ki kaba sngo langyan bunsen kamde ka basisa ken namar kata kini ki pyramid scheme ki ya ubha khamtam na fi pe parang ki breu ki baduna uba kamruspa nungat lu kam dalilei tanta ya kini gibreu ki beduna ke jingyo ji korporat ne kingat kini pyramid scheme ki laban do lai hajar sahajar sipahajar ke pisa bapri ki dangmut bekenyo lai lak saulak sama kisah thong ngakwa phiru bafin longno ki ba adakar bafinya pet no halai yang samlu lada pisang i men nei para bekiale kini ki kire so bha husiar pai ki Ong husiar no, no, kambha. Nama balai lara ngingi le shile kumne. Ngingi shimye ka pisa, kaba kiwi kibire wapli kila le seban thiet kot skuli ki khon. Kila la ban le se mo ban thiet kambu ni jing bam hiyeng asam. Kambha ken. Kamde ki basutran ngatip babun na piyasa pimya mudhi ban le apsniwi ki para briew jong. Henry ngipoi le namal ba kini ki Ponzi scheme kini ki work from home scheme kini ki balong kumta lara pi menta ki don katu ngon ngai hang ne Instagram ban ngongi ki sungobha husiar ngalai ba kilai sang pin sapriang sipang kata ka work from home pin song kamat ka computer jo pi lani pi song kamat phone pi ba pinyo pisa kata tang dak ba su type ya kita ki ba ki pa type. That is nothing. Kamday ki basisa. Tama kibun kingat. At kabag kinang bun kibali ingat. Kibali irung to kingat lang. Kini kinang ruspa makiba kitu kibahajan no ki pi kibasa try kibawan harian. Pinsa dukbat. Pinsa sa dukbat. Tengah kibun bah kini ki teng to kile kumta work from home ki oma. Try na ka computer. Pin kamay kumta. Kidon ru mensua but mental kidang ya yo ba kidon kibadi ki product semua kin pai pi ban thiet ka sabon ka ban pi thiet na ni na dukan pi nyo sampau dengka na haki kani ka sabon kani san spa dengka but ki ki company ba pher kila mi diki pau tli tingi pada kum ki pajba ni hablong ki bahusiar ta namal ba ngalaju maham ya bun ngut ki breu ngai hang ni ha Instagram ai hang ni ha WhatsApp jongaro kibun kinong malki nong lem khra kinong dem senyong kinong nong matsong ngai bun bha ki sangat hakini ki jingriam jungni ki breu
Bun na kikimut na banes niyo. Tangba dakaba kongu ya kitu kiba nasabar, kiba once niya. Kiba penihikay ya kini kiskim. Kiru kipoy long culprit no. Kiru kidi criminal. Kiru kidi kiba liap biyan. Te kumbalong mentare. Kaba ima ba namal ba ting kumtagen. Dangilapin kangnya kaweru kami sa kaweru batamay. Kata kadi kajinglong jung kini kilong kumutlan. Ujo briew ting ubalale kanuno ka scheme lasai lat mentasi ula khang lasai ula mi da kwe tengi kum ki bang haplong ma atakar. Don't believe their lies. Wadum nget tan ya ka ai biki omaki ting kinong bapin kamay la heja sa heja sis kam dan kanuno ka kam ngarung ate kam dol jong men shwa ngatre ki business ngatre ki kam dol jong ki professional line ngi hapan durut ban permi itu tulom. Te lara kita ki briew ki pa ong ya pi bapila ban permi dekat jalu. Ya kita ki ke kam de kadi ka kading thong sudah. Pi don hi ngatai jing sngewthuh jong hapoh iba ketik ya pi bong. Te kadai na kam de ngam sulangen. Na pi dang hap banong ngam sngewlangen mud kam de ka basisaken. Bapim de hiken ban ngen. Te parlo. Pensa priang kan ka video syaki parlok napi syaki bahayang bahasam napi lada pi kwa bangin ya ngam kham jeliu ban kham banya susu alor kini ki MLM kini ki Ponzi pyramid scheme ngila bane kata taman number 1 pensa priang swa ini beret ongi bahayang bahasam napi ba lada pi dang don tajik sngau bangam langen sngau ba randien no kiar no ni kini ki jaj kam kublesman.